Za YouTube kanal Unique Mary bivši satanist Zachary King progovorio o prokletstvima koje je bacao na stvari. Ispričao je kako je bio na turneji 2013. ili 2014. Bilo je jedno mjesto za jesti koje je bilo otvoreno 24 sata. Rekao je da je primijetio u tom restoranu bio je veliki stroj pun lijepih plišanih igračaka. I bilo obaciš novce i onda pokušavaš osvojiti jednu od njih, velikog plišanca. Rekao je kako je vidio vlasnika tog stroja, kako dolazi punina ga igračkama. To je bio jedan dečko koji je nosio satanističku majicu, bio je sav prepun tetovaža. I Zachary King vidio ga kako on širi ruke i moli se nad svakom igračkom. Pitao ga šta radiš? On je rekao molim se Satoni. Zachary King tad je znao. Ovaj čovjek upravo baca prokletstvo na svaku od tih igračaka. I svako ko kupi tu igračku zapravo nosi kući demona. Bacao je prokletstvo, prokleo je sve predmete. Dakle, svako dijete ili osoba koja bi ponijela jednu od tih stvari, osnovu nosi kući demona. Zachary King kaže: propovedam svima o blagoslovu prijela. Svećenici su me naučili da kad moliš blagoslov hrane, da je mijenjaš. Blagoslivite za sve što jedete. Sve što kupite, blagoslovite. Za noć vještice ide se po trgovinama i proklinju slatkiše. Proklinju hranu, proklinju slatkiše, proklinju predmete. To rade satanisti i oni blagoslivljaju samo što je njihov blagoslov prokletstvo. Svaki put kad idete u kupovinu namirnica, blagoslovite ih, blagoslovite sebe svaki put kad ih jedete. Svaki sok, svako pivo, svaki sendvič, sve što radiš. To je neki način kao i zahvaljivanje Bogu. Postoji te aktivni element zla, stoga moramo se blagosloviti. Postoji ljudi koji aktivno proklinju sve što jedemo, sve što kupujemo. Na Floridi postoji restoran koji poslužuje meso, uglavnom govedinu, ali sve što poslužuje je stvarno dobro, ukusno. Ali problem s restoranom je što je u vlasništvu muslimana. Oni blagoslivljaju sve svoje meso prije nego ga dobijete. Obavljaju posebne molitve nad tim. Sve moraš blagosloviti sebe, moraš se prekrižiti i blagosloviti. Inače ćeš pojesti njihov blagoslov što je prokletstvo. I ljudi toga nisu svjesni. Ali bolje ti da blagosloviš. Toliko toga moramo znati. Ali znanstvenici koji su provodili, predvođeni fizičarom Angelinom Mahalovskom, došli su do zanimljivih otkrića. Radili su eksperimente na vodi koja bi nakon blagoslova mijenjala strukturu, a opasne bakterije bi ugibale. Znak križa se pokazao kao učinkovito sredstvo za regulaciju krvnog tlaka i čišćenje od povećanih vrijednosti masnoće i šećera u krvi. Primijećeno je da je znak križa djelotvorniji kad ga na sebi naprave praktični vjernici, za razliku od tradicionalnih vjernika i nevjernika. Znak križa iz izgovaranja u ime Oca, Sina i Duha Svetoga je najkraća ispovijest kršćanske vjere, najkraća molitva kojom se u različitim životnim situacijama zaziva Sveto Trojstvo. Sličnu priča o egzorcisti svećenik Steven Rossetti. Rekao je da je bio na ručku s jednom od darovitih laika. Ta osoba ima dar stvarnog viđenja demona. Poslužitelj je stavio tanjure s hranom ispred, ali ona nije počela jesti. Te im je rekla blagoslovite hranu. Svećenik je odmah znao da nešto nije u redu. Pitao je ima li tu demona, a ona je rekla da. Potom je svećenik sve blagoslovio i rekla je da su nakon blagoslova demoni otišli. Stigao je desert i ponovno je tražila da blagoslovi. Svećenik kaže: nekako se zapitate što se događalo u kuhinji. Ili netko od kuhinjskog osoblja psovao hranu prije nego izašla. Bi se moglo činiti čudim, ali ima više ljudi koji proklinju stvari, bavi se okultnim praksama nego što sam očekivao. Da smo jeli hranu s demonima na njoj, nema sumnje da ne bi bilo ugodno. Ne idite nikamo, a da se ne blagoslovite i prekrižite. Ko želi jesti demone, napisao je Rossetti.